Kubor nakaslem jong unongsan hima. Unang ilam jong kasang BJP ha Meghalaya uba ALHAG ubadiru UMLA kapinthor omkra ulaong bakaseng kalaya cha chakmat nakamanta ban klan chisho ya kaseng kum kajipan kre ya election MLA house name arjar pulai ulaong bakaseng kalapan kre bha bat khamtam lei ban phai khamat banang pen klan chisho ha kitu ki constituency badru ki kirtong ki badan ka jikarman ban job ka jingmamla ban khikli ha election kabla dep kadina mar bakla slam palat ka jipan kre kabla shupan kre tang arbana Raymond tapat nadu kani kakenti lapnya chakhamat ya kani kakam ulo angru baka BJP kamchania tang haki MLA ki bamenta na ki wipat kiseng ki bansoan penyeso shakaseng bakin Punjab ya ke BJP Henry ki dan ki khamat thamai ki bakwa ban penyeso nalor ki MLA bat MDC ki bamenta bat ka jingkhang jakaseng kapli na khamta baro uba hak ulo angru bakamat baka BJP kan pensngo haupat ba ban kring shakaseng kadai halor ke jingon rai ka sanchar ka khadar ka bakhuat ke jingon rai ka roi ka par bat ke jingan ti ya ka yo kam ya jam khamdam jangkitu ki buana ka long yeng ki baduk ni BPL family election ki bula dem BJP ka pangkre bha tamba pangkre da aslam balat shwa arbna live na jong election to belong mende ka BJP ka trai bro ka islam bagi pangkre election mentar na di na du mentar benda hingga sedang di jemput kerja saya dan benda ni ke arpo election. Kamu tu kum kata bagi BJP ke senia betang yang itu ke belong wikmat ke belong MLA MDC kamu tu kata. Kidan bet hi kiwi ru ke banwan ban penyeso si BJP. Kidan hi ru ke sitting MLA MDC ke bakwa ban penyeso ke BJP ke jengkang ke dia berabar. Ngetri dia kata kamu tambah long mentang nang itri jar-jar deh. Nang itri jar-jar kat kum ka jeng sotu jong parti kum no menteri ka penklannya ke parti. Tingim noong benda pendapat ba ya di itri jongi benda tang bagi don ke jeng tri ke jar-jar ke penklan hang BJP. Ki thai kita ki mat ke baphendra khmat pai ba man kring susu ki pai ba bagin nang ai ka jeng kersan ye ke ne ka parti. Sawan poi ke election ni kong hi baga bayeng ya BJP parti ke dei ka bonong transparent ka baar hi ka baja jengyeng jong BJP ke dei ka development yang tak balai hi ke BJP ke yeng kumno ban kentir ke yo kam yo ja kata kemut na ta daw ngi kwa kan dia ru bandon ni jenggala aga reservation policy kang ba ki baro kinyo bendalang khamdam nile ya gitu ki BPL family kemongan suang pi adu benda ya kini ke reservation bagi yo mengimta sopo lagi sopo ki bayo aju mutoi be dan ki criminals titang ki brio ki bala adon lupa ar position titang ki brio bala adon babit babiang ki bayo ya kini ka jimutoi yang ka baga long benda nak ada daw ga ban khnang bang ini memang kerpang 100% lada dia yang kasiru deh, kajetiar deh, garu deh, tanda mentah BPL family. Ibaduk kiba rangli. Ini ki kerargut ki kongres kiba leca TMC. Namkren ni si sangut ki kongres kiba mentah kira ladon lagajong ga, ladon lagajong kenuhun persyak ya kongres ni. Kini akan ni kibo buat kibo deki MLA kibo deni kibo political party kidon higa tugan ni kibo pedi ya kajing mot kejuki manuan penyesu bagi BJP tang mengimenta kampat dei kapor ya kaba ansim ni kateng namar ba pitip hi kampat dei kapor kampat dia kan rasanya hati dia lebih dalam parang wana kun na ni tristo bat kidang don higa tugan ni kibo thumairu kibo approach ke BJP dan buang nang itray ni bat pensei kata tiang misi up bitang kapor bagi CUI kata berbuan ha kiri romba kiri konsai di bahasa join ke parti BJP CUI bah ditangkap parti BJP baga office berpilihan ngasi dalam tanda ke peni ke jeng trikam jong parti tika parti ke pengkre bahawa menda
buat mentah kita ngile ya ka strategi kumno ban ningkong siya ban pet ya kini ki potential seats but ki potential candidates ki belong with nabul kita ada strategi jong BJP mentah